Ngikubingelele mbala sekhaya namuhla ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga ke uNkulunkulu namuhla kuphinde aseboneke impilo mhlobo wami ngoba kuphinde sinikwa Asibuyeke sibukeke lifu laNkulunkulu. Siyaqhubeka ngaphansi kwesihloko lesithi vusa uJesu kuzo zonke izimo. Lesisiqalile lesolo uNkulunkulu uyasiblessa ngaso, lesolo uNkulunkulu uyangakha ngaso, lesolo uNkulunkulu uyakwakha ngaso lapho la ukhona khona egameni likaJesu Kristu. Namhla-ke ngifuna sesibukeke lifu laNkulunkulu encwadini ya-Exodus chapter 14. Ngingacela-ke mbala sekhaya ukuthi wena ufunde kusuka ku-verse 1 verse 30. Mina ngizawufunda nje lambalwa emavesi. Ngizawufunda nje from verse 10 ngiye ku-verse 15. Asesifundeni-ke ema-Israyeli athi ayabuka abona Faro etile nempi yakhe, asonzela ase efikelwa kwesaba lokukhulu. Athi khalela kuSimakade athi kuMosi, kungoba bekude yini emathuna lena eGibhithe lokuthi uze usikhiphe usilethe sitewufela lapha ehlane. Yini lena losentele yona, usikhipheleni lena eGibhithe? Asizange sikutshele yini siseseGibhithe sathi hlukana nathi usiyekele sigcilathe ngemaGibhithe lokungenani? Bekuyawuba ngcono kube mane wasiyekela sagcilathwa ngemaGibhithe kunekuthi sitewufela lapha ehlane. Mosi waphendula wathi, ningesabi manini sibindi, niqine, nitawubona kusindisa kwaSimakade latanentela kona lamaGibhithe leniwabonako lamuhla anisiyawuphinde niwabone futhi. Simakade utanilwele, nine thulani nje. Simakade wakhuluma kuMoses wathi, ukhalelani kimi? Tshena ama-Israyeli ukuthi akaqhubekele empini. Asesikhuleke mfana sekhaya. Siyabonga Baba wethu longcwele egameni likaJesu. Sibonga Baba nasekuseni, sibonga Baba lifu lakho lelingcwele, sibonga lifu lakho Baba lelinamandla, sibonga lifu lakho Baba leliphakeme, lona lelingequlu kwako konke, lona Baba lelingehlulwa lutho, lona Baba lengamela umhlaba, lengamela emazulu. Baba wethu longcwele, tilwe imitongo eNkulunkulu tiyaguqa kulo lelo gama lelo. Siyabonga Baba nalifu lakho Nkosi, malende umsebenzi empilweni yami, malende umsebenzi empilweni yembanakho. Nanamuhla Baba ekusele egameni likaJesu Kristu, namanje uNkulunkulu ngimelana nako konke Baba lokumelana nelifu lakho. Lokho Baba ngikunikela ngekholo ekuseni kwelihle igama laKristu Jesu. Amen. Lana-ke mfana sekhaya sibuka-ke sihloko lesithi vusa uJesu kuzo zonke izimo lobhekana nazo. Sibona-ke lifu laNkulunkulu-ke la sibona abantwana baka-Israyeli la uNkulunkulu nakabakhokha phakathi kwesife semaGibhithe. And lithi-ke iBhayibheli uNkulunkulu nakakhokha abantwana baka-Israyeli abakhipha-ke efeni laseGibhithe. Lithi-ke iBhayibheli uNkulunkulu sekabahola-ke endleleni. And uNkulunkulu lithi kwakunethi indlela letimbili. Kwakunendlela lebekade iyinhle bese kwaba nendlela lebekade iyi-shortcut. And lithi-ke iBhayibheli uNkulunkulu akazange abantwana baka-Israyeli abahole ngendlela lebekade iyi-shortcut, but wabahola ngendlela lebekade iyinhle. Wafisa ukuthi bahambe ngayo.
ngoba uNkulunkulu kwakunento bekafuna ukuyibonakalisa, kwakunento uNkulunkulu bekafuna ukuyikhombakalisa empilweni yabo. Abefuna uNkulunkulu ukukhombakalisa imandla akhe. And lithi ke iBhayibheli sebahambile-ke ngale ndlela uNkulunkulu lebekahambise ngayo, ngale ndlela uNkulunkulu lebeka abahole ngayo. And lithi iBhayibheli bafika lapho khona sebavalelwa lwandle khona, bavalelwa lwandle sekungenandlela yekuthi bebangaqhubeka ke manje. And lithi ke iBhayibheli sebavalelwe ke manje ngilolwandle. And lithi ke ingqondo yaFaro yase yabuya ke manje, yabuya yaseyicabangisisa kangcono lokho ukuthi kepha yini lena lesesiyentile, sesiwakhiphile lama-Israyeli, sesiwayekele lama-Israyeli, sebobani ke manje labatawuphindze-ke babonakale ke manje basisebentele. And lithi iBhayibheli Faro wase uyala-ke tonke ethi-70 takhe, uyala onke amabutho akhe, lokwekuthi ke manje sale baphuma balandela sife sema-Israyeli. And lithi ke iBhayibheli wathatha tonke etinqola lebethi ngabalelwa emakhulwini lasithupha, wase uyabalandela ke bantwana baka-Israyeli endleleni wawabaxosha. And lithi ke iBhayibheli bantwana baka-Israyeli sebavalelekile ke lapho bebavaleleke khona. Oh Nkosi yami, sebavalelekile ke lapho bebavaleleke khona. Bathi nabathi baphakamise emehlo abo base bayambona Faro, babona tintimbantimbane temaGibhithe tibalandela, babona tintimbantimbane tebantwana baseGibhithe beda bahlomile. And lithi ke iBhayibheli bantwana baka-Israyeli base bafikelwa kwesaba, base bashaywa luvalo lokuthi Nkosi yami, sesihambile lelibanga lebesisihambile, sithi vela bukhona baJehova, sithi vela injabulo yaJehova. Sekwente kanjani ke manje lokuthi manje le njabulo lebesinayo seyitawuphela ke manje, sekumele phinde sibuyele kulabantu baseGibhithe lebekade basigcilata ngale ndlela. And lithi ke iBhayibheli base bayesaba, and base labanye babo bayaya ke manje, baya ke manje labanye baya kokhala kuJehova, labanye bagijima baya kuMoses, ngoba thini bona ngabathi hambi kahle phela bazalwanele sinabo kulamalanga lawo, bagijime baya kumholi, lenkinga bayibhekise kumholi, bagijima ke manje labanye baya kuMoses, bafike bathi Moses, uyabona yini lamadoda laqhamukako lawa lamanyenti, uyawabona yini lamadoda lesitabo nakanjani lewokhi leya masotsha afaro. And lithi ke iBhayibheli because bebahamba nomholi lebeka ne-wisdom, lithi iBhayibheli wathi nakaphakamise emehlo wawaphakamisa Moses, wabona ukuthi sife saseGibhithe lesi, wabona ukuthi ngemasotsha Faro lawa. And lithi iBhayibheli kunento lengiyithandako ke manje ngale ndoda leMoses, uthi ke Moses ningesabi. Hey Nkosi yami, ningesabi. Already bantwana baka-Israyeli abese bangenele iqhwa, sebesaba, sebaqhuqa. Uthi ke Moses ningesabi. Hey Nkosi yami, lamaGibhithe lawa leniwabonako namhlanje, lamaGibhithe lawa leniwabonako eda ngakini, leniwabonako namuhla ngeke niphinde niwabone. Nkosi yami, kwente njani Moses na? Moses uyamathi lo muntu lakakholwa nguye, Moses uyamathi lo muntu lakabeke lithemba kuye. Uthi ka Moses ningesabi, lamaGibhithe lawa leniwabonako namhla ngeke niphinde niwabone, because mina kunendoda lengiyikhontako, kunendoda lengikholwa ngiyo, kunendoda
le tentamo Timo ningabesani ngesabi. Uyahlala wena ubabona abantu basondela and the little Bible labanye bakhala bathi Moses usikhipheleni bekuyoba ngcono kube fane sihleli sahlala khona le eGibhithe kunalokho isiphume sithi sesifa injabulo bese phinde sesibiselwe emuva. Uthi Moses ningesabi nothula nina kukhona indoda letanilwela. Nkosi yami nginaka lamagama Moses nakathi ke Moses nothula nini. Ungathi Moses uthi kukhona indoda lokufanele ukuthi niyifuse nithathi ningayifusa itabe seyanilwela. Kukhona indoda lokufanele niyifuse nithathi naseniyifusile itawutenta Timo ngoba itenta kangcono tonke Timo. Nkosi yami lithi ke iBhayibheli Moses wase uyahamba so uya kuJehova wasezulwini wafike wakhuluma naJehova uthi babe nasi lesife sitangibulala nasi lesife sawugcine singibulele. Uthi uNkulunkulu kunento lengiyinaka uthi uNkulunkulu Moses ukhalelani na lokuthi Moses ngaleso sikhathi nakathi ke Jehova Moses ukhalelani na ngaleso sikhathi leso Moses abefusa uNkulunkulu abenyakatisa uNkulunkulu lokuthi uNkulunkulu sale ungenelela manje kunayo impilo esibhekana nayo ngoba nguwe losikhokhile nguwe losikhiphile efeni laseGibhithe efeni lebuqila manje nayi le ndoda seyiyasilandzela nayi le ndoda isemva kwethu manje itomelana netimpilo tethu. Uthi ke Jehova ukhalelani Moses wente njani uNkulunkulu azafike lapho khona akhuluma lamagama athi ukhalelane ngoba Moses besathandaza ngoba Moses besafusa uNkulunkulu wakhe abesafusa Jehova wakhe kulesimo bese babhekene naso. Uthi ke uNkulunkulu Moses ungesabi wakho nje yini lena lesesandleni sakho Moses. Thi Moses induko uthi ke uNkulunkulu kunento lotayibona Moses le nduku loyiphethe ingimi uqobo lwami le nduku loyiphethe itakwentela imbangaliso and lithi ke iBhayibheli lengilosi noma lelifo lebelihola lesife sema-Israyeli lase libuya ke ngemuva. Nkosi yami lathi nalibuya ngemuva Jehova waseuya uletha ilight kwaba nelight lebakhona leyakhanyisa ngempilo kwathi la ngemuva kwasekuba nobumnyama sife semaGibhithe saba sebumnyameni. Nkosi yami and lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabayekela wafuna baze bangene bonke baze babe sekhathi bonke. Nkosi yami bathi sebangeneleke bonke sebangekhathi uNkulunkulu ahlele ezulwini solo kabuke njalo. And lithi ke iBhayibheli bathi sebangene bonke sebangekhathi sebangene bonke. Lithi iBhayibheli lo kuyakusemnyamana. Lithi iBhayibheli ngentathabusa wase uyakhuluma uNkulunkulu wakhuluma kuMoses wathi Moses Nkosi yami ungathi bekathi ke manje tithatami setingene tonke setingekhathi ke manje sengiso ke isikhathi ke manje la ngifuna khona ubone amandla ami lokuthi nangabe usetinkingeni wafusa mina uthi angibona mina Jehova uthi angibona mina uNkulunkulu. Nkosi yami and lithi ke iBhayibheli wathi ke uNkulunkulu kuMoses le nduku lesesandleni sakho Moses
sale uyithatha ke manje uyengamise elwandle. And lithi ke iBhayibheli wase uyayithatha ke Moses le njuku le. And lithi ke wase wena njani uyengamisa olwandle. And lithi iBhayibheli lwandle lwase luyavala ngemuva kwesifo sema-Israyeli, ngemuva kwesifo semaGibhithe. Angifuna kusho njalo, lwase luyavala lwandle, lwase luyabuya. Babona leti ndvonga lebetinge tifulekele ngesentele nangesekudla, yasethi yabuya, yasethi yafala. Nkosi yami, yathi na kwente kanjalo base bayaqala bakhuluma bosikhujana besifo semaGibhithe. Bathi hey lo nkulunkulu ka-Israyeli soyabalwela. Kwakukhona into labo sikhujana lebekade bayifa manje, lokuthi sekunemandla ke manje laqhamuka ngetulo, sekunemandla ke manje lafela ngetulo. Nkosi yami, babone manje sekabuye. And lithi iBhayibheli wase uyabambonya uyabasibekela. Nkosi yami, wabambonya wabasibekela, wabakhukhula. And lithi iBhayibheli bathi nabesama kubaleka and uNkulunkulu wenza lokuthi ke manje baphathwe. Kodwa abantwana baka-Israyeli bona bebahambile, bahamba ulwandle lebelomile ngenxa yentuku Moses layengamisa, base bahamba ulwandle lolumile. Kodwa kwathi nasekufika isikhathi saJehova, wathi Moses nakangamisa lentuku lwandle lwase luyabuya. Kodwa abantwana baka-Israyeli lwaluvulekile, lwase luyabuya manje ngetulo kwesifo semaGibhithe. Labambonya lwandle, lwabakhukhula lwandle. Lithi iBhayibheli labakhukhula lahamba labajikijela ilwandle. Kodwa abantwana baka-Israyeli bebewelile, bawele kulolo lwandle. Nkosi yami, and lithi ke abantwana baka-Israyeli bathi nasebabona ngesheya sebawelile bona, bathi nababukela ukhwini babathola sife semaGibhithe sasifile sonke kungakasali ngisho munye. Kwagcwaliseka lifu laNkulunkulu lebakalikhulume ngaMoses, nakathi lesife semaGibhithe lenisibonayo angeke liphinde nisibone. Nkosi yami, babathola sebafile, sekuphelile ngabo. uNkulunkulu sekasukumile. Kwente njani na? Kwakunendoda lefanana naMoses lebethi nayibhekana netinkinga bese iyahamba iyakofusa Jehova wayo, bese iyahamba iyakokhala Jehova wayo, bese Jehova Thixo sewuyatenda, bese Jehova Thixo sewuyatilungisa. Utimisa ngalendlela le ndoda le sotimisa ngalendlela lafuna ngayo Moses ukuthi tenteke. And lithi iBhayibheli babathola ke sebafile. Oh my God, oh my Father, sekuphelile ngabo, sekuqethiwe ngabo, base bayabathola sebafile. Nkosi yami, ngoba Jehova na utamnyakatisa, utawusukumela tindzaba takho, na utamnyakatisa, utawusukumela tonke timo lobhekana nazo. Akunendzaba usiphi isimo longabhekana naso, akunendzaba ngabe basuhambile bodokotela wehluleka, bathi Jehova asewufuse yena kunetimo lotatiphatha. Oh Nkosi yami, ngoba yena Thixo utenta kahle, ngoba yena Thixo utenta kangcono, ngoba yena Thixo utenta ngendlela lathi nasatendile uhlekelele. Nkosi yami, and lithi ke iBhayibheli uNkulunkulu wabulala sonke sife semaGibhithe, kwangasala lutho, sonke sifo safalo safa, ngoba bese bafuse bani, bese bafuse uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu mawumfusa uyangenelela,
utotonge timo akathi uNkulunkulu nasomfusile nasatendile timo takho bese uyeda phela uthe mbonga into leli mathe bantu ngilokwe ukuthi natinvo uNkulunkulu sekakwentele thine sehluleka mbonga kude athi Nkosi yami maye Jehova ngiyabonga lokhu longentele kona lokhu longikhombise kona hamba Jehova uyabonga nasatentile timo Nkosi yami ngiyabonga Nkosi lokhu kube isikhathi lesithi timo tingenteki Nkosi ngiyabonga and lithi-ke eBhayibhelini sonke lesifo lesi sabulawa nguJehova sandla sikaJehova mbala sekhaya sengifuna ukuthandaza asewukumzame na uNkulunkulu waMoses asewukumzame na uNkulunkulu wesifo sema-Israyeli sewumfuse kulesimo lobhekene naso umfuse kulesimo lobhekene naso ufuse Jehova ngoba tonke timo sitentelwa ngubani sitentelwa nguye uNkulunkulu Nkosi yami sitentelwa nguye uNkulunkulu mawungamangala la ngaphandle lokuthi bantu lesibaqebisile ngalo uNkulunkulu wethu bangakanani banele ceba base bacabanga lokho ukuthi bona hayi sebangetulu kwabo uNkulunkulu balele baba ngemabhiliyoni ne base bacabanga lokho ukuthi Nkosi yami uNkulunkulu akasebenzi kanti nguNkulunkulu lesambe samvusa wase uyatenta timo tasetiyenteke uyabona ngihlale phansi ngike ngitibuke lokuthi Nkosi yami ngike ngitibuke timo Jehova latendile ngike ngitibuke ngihlale ngithi madoda ngimi lona angathi ihlobo lotimoto lo lengihambe ngalo ihlobo yetimoto lethi sesingene lengeke ngangena kuto angathi nemakhaya ngeke ngangena kuwo yelo emakhaya osaba Nkosi yami uthi kuselikhaya lomuntu le noma selikhaya lenkosi noma selikhaya la president Nkosi yami ufike ubeke umthandazo atende uNkulunkulu letimo ashike lo muntu wathi hayi letimo tendiwe kunothi vele mina ngisomaqhuzu kani letimo betingenteki bonga banayo imali Nkosi yami kunesikhathi lapho khona utawubuya phansi noma unayo imali ude kunathi tandla nathi uNkulunkulu akwentele imihlolo ngapha yebo imali unayo but timo kukhona timo lethi kuhlupha-ke empilweni ngokungaba nayo imali ibe yinenge ngalena endlela uyindlale from the south to the north from the west to the east but itinkinga uyawuba nayo uyawuhlala unayo Nkosi yami azathi umpostoli Paul Nkosi yami akhulume amagama umpostoli Paul athi ungasibona sinje banenge bantu lesibende baba rich banela kuba rich base bayachoma Nkosi yami base bacabanga ukuthi kungoba bebaconcert lapha nalapha kungako seba rich kani hayi ngonathi tandla nathi lethi kuthinzile kwenteka imimango yaJehova unantandla nathi lethi thena tihlale tukwakho kwaba netinguquko Nkosi yami ngoba Jehova uyayenta imimangaliso yakhe uyatenda Jehova timanga takhe ubathandazele left and right imfundisi uNkulunkulu abablesse but wena kube solo still uhleli la uhleli khona uNkulunkulu una reason yakwabe usakhambise kulehlane ngithi mina wait ngiyakutshela lokho ukuthi awendlula kulelo hlane lelo uNkulunkulu tathi nakakushintsha ukuthi awumakala
Nkosi yami bathi amangala bathi nguye lona lo sohamba ngema-GD6. Hayi kahle nini baqale bamphike bathi uthi nguye lo mfundisi lona loqale ekhontela endlini yemkhukhu na? Bathi yebo nguye. Jehova sewutentile lethixo, Jehova sewutilethile lethi nguquko. Nkosi yami bakho wena hamba ufuse Jesu, utawutenda Thixo. Hamba ufuse uNkulunkulu waMoses, utawutenda Thixo. Ngiyakwethembisa mvana sekhaya, utatibona letinto tenteka, utatibona letinto uNkulunkulu atenda, utaba ngifakazi empilweni ukuthi uNkulunkulu ishumayelo yalomfundisi wathi nakashumayela ngicabanga ukuthi uyahlala. Lokho uNkulunkulu khona Thixo lakade awutenda, lokho khona Thixo lakade atiletha empilweni yami tibethi nguquko. Seniyathandaza mvana sekhaya, sesithandaze nawe egameni likaJesu. Babe siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga amandla moyo ongcwele, sibonga babe namhla ekuseni uNkulunkulu wasezulwini. Siyabonga dwala lamadwala, siyabonga mpande kaDavide. Siyabonga uNkulunkulu wami ongcwele, sibonge amandla eKalvari uNkulunkulu. Nanga mfana wakho uNkulunkulu asabukela lena ishumayelo. Ngiyathandaza uNkulunkulu, Thixo bekade tibheke phansi, Thixo bekade tingahambi kahle empilweni yakhe. Mandla moya loyingcwele, ngiyathandaza uNkulunkulu wezulu ngoba wena uJehova wasezulwini. Sengiyamemethela manje the blood of Jesus, ngiyimemethela ngetulu kwempilo yakhe egameni likaJesu. Akube nezinguquko, akube nema-changes uNkulunkulu lada wabona. Yebo besathelile Nkosi ngempilo yakhe, sekathi tshena ukuthi Thixo ngeke thendeka. Babe ngiyathandaza manje namanje fuselela themba, fusa themba empilweni yakhe. Baba wethu ongcwele asalalele lena shumayelo lena, asabukelele lena shumayelo lena. uNkulunkulu wezulu, uNkulunkulu waphakade, akube kwenta kwakho uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Wena wethembekile usimakade, nali lifu lakho Nkosi malimehlule loyo naloyo uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Lokakathi mnikele kuwe Nkosi, athi mnikele kuwe kunamalanga lamabi, kunamalanga eqina egameni likaJesu. Akhathalekile uNkulunkulu uyiphi inkinga lakabhekene nayo. Baba umfana wakho manje sengiyathandaza babe ngegama likaJesu Kristu. Ngiyathandaza amandla moya loyingcwele nange umfana wakho uNkulunkulu. Baba wethu longcwele ufuna babe kuthathwa nange umfana wakho uNkulunkulu, ufuna babe kuthola umuntu langamthatha mende umfati. Babe ngiyathandaza uNkulunkulu wasezulwini, mvulele babe iminyango babe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wami longcwele, uNkulunkulu waphakade naphakade, wena babe uJehova wasezulwini. Nange Nkosi lebekade umniketile babe umlingani, wase babe uyamthatha uNkulunkulu, sewufisa babe bana lomunye. Babe ngiyathandaza ngegama likaJesu, babe mprovide ngalonguye esibili egameni likaJesu. Ngiyathandaza uNkulunkulu obungcwele, uNkulunkulu waphakade naphakade, wena uJehova wezulu. Ngiyathandaza ke uNkulunkulu, ababone tinguquko, ababone babe tinguquko, ababone tinguquko babe uthothoke Thixo lebekade tingenteki babe egameni likaJesu. Siyabonga babe nasekuseni egameni likaJesu Kristu. Babe waseNazaretha, busisa baba umfana wakho ngamunye nangamunye in the mighty name of Jesus Christ. Amen. uNkulunkulu akubusise umfana sekhaya, usabukela lena